syakatuk kubor mentaka janmit. Shwaban paj ki kubor ki babnia ngini page shwaya ki mat bokongsan. Hadian kejingja basmusi hak surok Shillong Dauki hukum usembut Menteri Rangba ban pet benia ya kejing shngan kalai kawan. Pli pajba kami kaya ya ka Floriculture mission ka ba arspa sapo tingka ban pen mentoy ya ki Nongmynraw ban pen kaladur ya gejala kum kacaka penmi sentil. Pas ukena puli na MEGHALAYA Mendelson Langstang ya ga JEE Advance ya ro Menteri Katanat Puli Puthi ya ga jing pendonkam ya ki kot NCERT. Bat mi ka huri hura hadian ka jing pli ukovenda ya ka Pine Club shisni shua ba MLA un hukum ya ka jing tokin. Ki khubor ki babnia hadian gajingja hap kali kabala shim ya gajing im chong san ngot ki men sembriu hajan karyat rengan ha ka surok Shillong Dauki usembut Menteri Rangba gejala ubadairu Menteri Katanat PWD uba Preston Tensong ulah hukum ban pen biang yakilat jingada ha kani ka surok badang shna uba Tensong ubadairu MLA na pen ursla ulah ong ba gajing bom yo I Syai bha kalong kadaw kabakongsan uba Preston ulah hukum ya ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited lani ka NHIDCL bahkan penyang ya gijing penidak hagijaka badon jingma. Restriction in during daytime, I think it's very challenging because mostly people are traveling through daytime. So we may also, ultimately revisit this timing. We may even lift the restriction during daytime, and then we may put in place the restriction the whole night, where the company can fully work in their construction. The advisories from the government side, from the SDU Civil is, please avoid traveling night time from Shillong to Peninsula. Why? Because we have seen these challenges that we have. Menteri Rangba gejala ukonrat ki sangma ulapan bana baka sarkar kala bu thong arspa sapo klor tingka hakini ki license number 1 hapo ka Floriculture mission iway point not. Dagijing yo ijingai ban pen kaladur ya kecela kum kacaka pen mi sentiu ka baklan tam hakathan chatela mi ngi bat hakari habakran hagijing le chingo ya kashnong mau kriya East KHASI Hills ukonrat ula batai bagajing thmu jang ka mission kalong ban pen kala igijing pen mi sentiu sha ka kam ka ba pen yo nong ka bala ban sha igijing long ka sun beneng bat kalat ka mai jakpo ka bane lapli ya kani ha ubanai leber arajar arusau kani ka mission ka thmu ban pen mentoy palat lai hajar ngut ki Nongmynraw bat da ka ba ai haki ya ka subsidy ka ba nyau lak tingka ka ban la ban pendap igijing lut chingsap bat ka jing sha hikai. There are many farmers who are working very hard, and with a little bit of support from the government today, this is becoming a huge source of income for the farmers. And we will continue to support our farmers. We have tied up with different partners so that we are able to take these products to different parts of the country. Halor kajing kmi lenti hakabayadai bat kajing bujli ya ke Menteri MEGHALAYA kabala nangjur. Menteri Katanat Puli Puthi urakam e sangma ula keno ba ukloi ban pediang kat kaba kaseng ka ibet yu wat ban long kum unong apahara. Haba ka sarkar MDA kabaat kala jandap ars nem shiteng kalami ka khubor bakan don kajing bujli ya ke Menteri. Haba kali halor kajing bom don kaliang persya haga yang darbar thau an MEGHALAYA urakam ula pediang ya kajing kongsan jong kaliang persya kabayatray ha kasensyar pajba. This is not the question that I can reply, nor I can have to discuss. It's a prerogative of the Honorable Chief Minister and our party top leaders. So for me, I'm happy everywhere. Even I've been given the opportunity to become a chokidar of the party. I am ready for even to be a chokidar of the party. Ulat barim jang gejala MEGHALAYA Satya Malik ulaklat no mentakasngi hakarta kabahnya pokndai snem hadian kecingpang kabala ban slem yu ula ring mensiam khaddu hakapor shibaji no phaisngi Haram Manohar Loya Hospital Hanongba New Delhi hakaba ula sha sumar
Malik ula Shakri kum ulat uba khat khandai jong gajala Meghalaya. Ki khubor sngaulem kilawan na kinong san hima perthei bapher halor gajing khlat no jong Menteri Rangba Konrad ki sangma ha ka khubor jong lengba karansan social media X ula penpau i gajing sngaulem jong gajing long shlur gajing shai gajing muching perkhan bat gajing yai kershan jong an yai kan mau pertu shijunam. Halor gajing job usamla Mendelssohn Langstang ubala pendep ya gajing puli class 12 haka school North Liberty Higher Secondary School Jowai ulala ban yo let puli haka Indian Institute of Technology Madras hadian ba ulala ban pas ya ka examen JEE Advanced arajar arpusan usamla Langstang ulawan haka kadan ka ba South pa arpusau jangka All India ST rank haba ai kuble ya uni usamla Menteri Ketanat Puli Puthi urakam isangma ulaong baka rai jong ka sarkar ban pendan kam dakikot jong ka NCERT kalala ban seiso Henry uni Menteri ula pediang halor gijing duna haki rukom penkre bad ula banjur halor ban bu shu yaki jaka ai jing hikai ni ki training center na ka benta ka examen UPSC bad ki ki examen ha ka jela. We feel proud to announce that one of our students, maybe more, but as information received, one our youngs, I'm students from North Liberty High Secondary School, Jowai. Mr. Mendelssohn Langstang, class 12, completed Ministry of this batch, has qualified for prestigious JEE Advanced Exam 2025, and he got admission for BTech courses in IIT Madras. Kaseng Ribhoi People's Council Kalakentho ban persha ikijing pli ya ka Pine Club ha Queen's Hotel kabadon ha Maus Mai Jurabat da kabakeno bala pli ya ka klem dabut ya ki kendon trekam kani ka deiru namar gajing kershan da ki nong kershan ki badon bor dangshan la pli ya kani ka hotel da uklur ak film ka Bollywood Govinda la ban ong bala pli ya kani ka club tang khandet sngi shwa ba MLA ka jirang uba Sostenes Soten ula dawa patba badai ban pha toket halor kini gijing keno bala pentre kam bi an ya ka night club bat ki kam khalai ka council kala pharu ya ka dorkhas sha deputy commissioner karib hoi ka badawa badai ban toket benia halor kani kaman Sultanat banung ba i sar DC i long patience ba i la sngap i muka sing kapan pau bat habidi bukan ikakam i la yathu ba kajing tokin kala nang yai ka investigation menta ka inquiry ka ba i so yathu menta dan ki magistrate ka ba i la bu na office ban tokin i ikakam i la yathu yang i ba kajing tokin ka nang yai shakhman Kasorkar jela henne kasi kala sam ya ka song pisaya rap ka ba marshipo hajar tingka shaki nong de madan kum shibenta jong ka jing stang ban kentiu ya ga jing long kayo ka kon la sam ya kani ka song pisa da usambut menteri rangba ubadai khmi ru ya ka tanat penroisor uba sniaw bhalang dhar bad menteri ka tanat kam jingokai uba polling do hapo ka scheme bakarpang jong ka sarkar jela kabala tip kum ka chief minister's relief for street vendors bagian seluruh ya kipat ba jom kejelakat kibawan ban ti terpet sini ba kidon pilih vendors bat kejaka di kebapian ba punya lek urung yemi kejaka jangan ni kading zo kadai ban khut kadai ban plia kadai ban biang kumba mundi kadai ban biang kalang sibiru na de kani program nile lang setengah ban binisang sepen kanu ke problem is free to come to me, to Bapol, to my officer. We will try to have you at the maximum possibility kat kabinila. Kajing penslam ban pendep ya ka smart road halashumia kalawan ra i kajing e bat jing thut ya kinong yai nong yang la i shra i kani ka surak mentala bun benai ka balawan ra jing e shibun ya ki pat ba kinong yai lenti kala pen pau ya kajing sngo bitar jengki halor gajing kuman jong ka sarkar kilabu jingkeli harol gajing penslam ban pendep ya ka project kibabuan ki penpau ya kajing sngo bagi bor badai khmi kila shui no ya kani ka surak kumba ka long menta
Ka Youth Wing jong ka Voice of the People Party kalai kendu yaki he jong ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited banyakran halor ka jingja accident kabalaja halum loin hajan karyat rengan kabala shim ya gajing im jong sangut kibriu hadian baka kali baki syong kalahap syarian ka VPP kala dawa badai ban siu bailut kesan syaki long yeng jong kibala klat bad kala aipur arsngi ya ka company ban siu ya ka bailut kesan Habaja ki jing susi namta ki kirit kiria ki patba ki jingi ka jingkeli ka bang kwa ban bu kalong ba menu ban sim ya ka jingkit khle mo hatu ko sarkar kan sim ya ka jingkit khle hatu kani ka NHIDCL kan sim ya ka jingkit khle bat habang ngilaya wan ha kani ka office ngilaya submit ya ka wi ka city ka ba la kren kaba ngila tho ang tu bat ngila dawaru ba kidai ban ya ka compensation na kamta kini ki longian mo ki bala mat ya kani ka jingsungsi Kinong syong snong jong kan Nongmynraw kabajengai kumba 8 kilometer na risyang kabadan ha kasurok Nongstoin Mauen kilaya kendu yeshibon gijing namar gijing snio palat kasurok khamtam na kabenta kinong pang kibelet cha sumar happening gini gijing kinong syong snong kimdon da kawe pat kalat namar ban yak chatru kalong kabamla khamtam ha kapor slam kinong yalam snong kiladawa ya ka sarkar jala bad kibor badai khmi bad shimkhia halor kani Nga so tang kan khendiat bang karpat na liang jong ki MLA ne ka puldi subha ba kan yarab lam na ma ba kan ga jing jong ni kalong ba bajur pat miso stom aliang ga stom ka jenjar ka pang ka krap te miso jing Pi ginarit samla ibu pai ka ba kamiat ka son ka stom ba priui lagi khamat bat hadu ba don kapang ke sistem ke jenjar ke khon ke kti ngilap suba Hadian kacing penher kerat ka Assam yaki mender ka Central Body jong ka Giant Students Union bat kishnat trekam nanarpu bat klirian kila penlong yi gijing jure babnia ha ka khardap ka badan harata chera East Giant Hills District hinin kasngi u president ka GSU usamla chersom shela ula banchor yi gijing kongsan jong kani kathan namarba kalong ka jakami na Assam bat ka jakarung MEGHALAYA ka GSU kala dawa badai ban penchor yi gijing pahara hakini gi jaka khaput bat ka Assam artadru bakadai ka surok bayat buon ki kali Hari jingla luti yang ihado opoi ini, nelia yang ide yo sok atuan teligi geri, dewan rai seduk senisa anti infiltration camp. Dah hadin udah verify pa ini, dah cami wa MG bru dah MG valid dokumen, nelia nga anti infiltration le dele gi kam yoki, senyau iko belai la biang ga performance yoki jing to gani ga benta. Kasenjuk kirang bak senang Ribhoi District hendak kesingi kala khot penlong kerke ya gejing alang banyatai halor gejing sha out boarding kha bat gejing play ya ka Pine Club ha Queen Hotel Juraban la penlong ya gani gejing alang ha Conference Hall jong ka RBYF Saiden ha ka ba la penyai da chairman uba BB Makdo Kasenjuk kalarai banyakandu ya menteri ketenat boarding ban persya ya gejing pendai ya ki smart meter haribhoi ban bandawa ya gejing pentrai kam ya ka power station ka ba shispa life RKV hagajuk kapor kasenjuk kalarai ru ban pha ya ka shithi sha deputy commissioner karibhoi ban kerpat ban toket benia ha ka bayadei bat ka Pine Club nakaliang juga senjuk lesim ya kadikarai kaberengkong kalau bangin dek ya kendu ya minister concern jong kadika MECB nak benta banbu ia ka jingkepat malkum ngitip menta kibubun ki kena kibupuli kinele ia kadika SSLC selection test ka masulong menta unai bat kunjuru ngiri ba kadika jing leplai kha kana tak sikat dei ia ki office terekam jong ki sarkar kadika them dumoi gujungi di hospital sarkar bat kunjur di hospital private kalau pun jike nak benta ki nompang di tia di hospital mentangin pet ya gejing long jingman kasin beneng hatura kecing kriat kalong 8% degree Celsius bat kecing shed kalong life away degree Celsius kecing sngam ka hau kalong nyopo na ka shispa kecing hap slap kalong 0.0 mm
Haba pai pat shanong ba shilong kajing kriat kalong khat pra degree Celsius bat kajing shit kalong R4R degree Celsius kajing sngam ka hau kalong khandai 4R na ka shispa kajing hap slap kalong khat lai point iwe millimeter kat ba hajowai kajing kriat kalong R4 degree Celsius bat kajing shit kalong R4R degree Celsius kajing sngam ka hau kalong khandai pulai na ka shispa kajing hap slap kalong lai millimeter kala bandon kajing hap slap bat kajing tiet uparthat haki babun kicaka hatura shilong bat jowai Shwaban poi sha kabagut jong kathuk kubor ini pet biang sashisin yakimat bakongsan Adian gajing cha basmuti hakasurak shilong dauki hukum usembut menteri rangba ban pet bria ya gajing shngan kalai kawan Lipat ba kami khalia ya ka Floriculture mission kaba arspa sa Floriculture banten mentoy ya ki Nongmynraw bat banten keladur ya gejala kum kacaka penni sentiu Pas ukna puli na Mikhalia Mendelson langstang ya ga JEE advance ya ro menteri ketenat puli peti ya gajing pendankam ya gi god NCERT Bat mi kahuri hura hadian gajing pli ukuvenda ya ka Pine Club shisni shwa ba MLA hukum ya gajing tokin Di paralok katungila poi sha ka bakut jong ka thup kubor jingi menta ka janmit hadu bangin dayo syambiang bat pila syai kesngi kublai pi baro India and the Philippines have agreed to elevate its bilateral cooperation to the level of strategic